Kibun ki jeruat mo ki ong bagari kata ka rules jong ki 2015 rules ki Henry Kriban kema baka regulation jong ki khamhe banyak kata ka rules 2015 rules jong kamlin. He act jong kani ka bali mangi issue tu ka Stephen suspend pending inquiry ya i ICM Imam Lim kolong ba kajing violation jong i ya kani ka section 11.5 jong kani ka Khasi Hills Establishment Management and Control of Market Regulation Act 1979 but ya ka 1/8 share by even CEO Secretary Council ng resolution 1953 mo tinggal kamba kan kamsa kan kan ni 10% ya 10% nadu menswa wala na karon na rules ng ilu bakari ka mandatory provision by di ban CEO ta 10% ikam na CEO menswa ti hari adu menswa ru adu kisnam ajar kuar at pulai apsal la sen chisan di jaman notice ba di ban CEO 10% henry kim ju borom ya ta but kim ju CEO ya ta ka 10% Secretary Council mo dia kani belak dia ngila isu daga notice buat ngila pan sukos buat ngila sim hearing yang dekat kamru dia ka by day baka 1/8 share mo ya 1/8 share kat conclusion jungi 1953 ya kani imjusio la bon snam buat ngila ai reminder man usnam ba insio kani ka 1 ya kani ya hima ba insio kani ka 1/8 share hari kim jusio mo ya kani ka 1/8 share ti kani li karon kat kum condition 9 joka sanad ada mention ba insio kani ka 1/8 share hari kalau kabasusi ya ka 1/8 share isu ada kata tukun jika tukun dekat kata tukun yang melak sutu hari aduk mentah aduk senam aja kapra aduk aja pesan kamon kepala lang kum nak mi ke kubur tolong laikrur alf saulak prap sanajar apa mo di nak yang ni kat ka error dia critical error mo iba i hajka ngin ayu ponya di koma dekat laikrur kam di like spakur ita di kini di daw ba boleh ba ngihap mensim ni senjam le namar ba ila undermine ya ke authority the council ba what ada ngila issue notice kanu si lima notice na issue jibetip si kan man ka ko bin siru le ikem sim nasio di kata iri daw ba boleh ba ngihap sim ni senjam ba ngihap le kumni rewat ni ru ngadep sim hearing ngadep ai ke notice na ai sukos reply la yo sukos parking la ya ngila plea banyak ni tambangim sim lahun ni kata ba hari ngadep sim hearing ngim sim lahun ni kata ka jubab di nang terkadang yang cuma senjam banyak haman lihat dengan nikah kumni ba yang suspend banyak pending query mengintip tik ben kita ki among bi ban siu sini ya 10% impa jusio isio kadi gaba isio kalau kadi ka 1/8 share mo itari atang kum katoken ti ka among ka poitang kat arla hari nadu arjam dulu senam arjar kapra do arjar adusan apa do laikur bukan mana ti ni harum tang nang yo tang arla di kata ki ani takut token mengimla sutu kali ki mo kibun ki jeruat mo ki ong bagadi kata ka rules jong ki 2015 rules ki Henry Kriban kema baka regulation jong ki khamhe banyak kata ka rules 2015 rules jong kamlin ka he act jong mo baka ka rules 2015 jong ki ru kamdan hanono ba mention ba la exam ki bagin seal ya kata ka 1/8 share kamdan he ru mo kisah kita ki jeruat tang ba kalong clear ni ada go through ada pek ba kini ki seal ki balong ki bahap bang siwe council boleh kasih dalam council kini dia tong ke market ke jinglum ka yo kini ka 10% hasil ka jinglum no fee total ya kini ti ka hak bun hak mau ni hak man ya you kan ka bun hak mau lang dia ba kan mana kena du senam na du mswa ki pajusil di mana simi ka tali ti ka bun pelatih ka mau muna kalaikur pi om ne ba kalaikur kadi ka 1/8 share mo kalaikur kadi ka 1/8 share dia kan ni ka 10% yung market itu mo lalu kisah mensuah temu ke alang anu syuk lalu pinstang kata ke inquiry instant no action mata ke laya ni laya you bro ni han appoint you officer na appoint ni judicial officer ba CDS makanya di ini lihat query menyanyi bang inisiatif saya ini baru ki bisa bilang beri bang yo ka council di tai